Yo Togbé egbevedo miawe la gbedoji yo medekuku mi se esebenya fifia ne wa gblɔbe gbetsi nuke nyi gbetsi o mi je de kuku akɔ akpa wanti na mi yo ekpo be mi yo na nua o nde le ayo de ka vo lo nu de mi abe eve eton o gbona be ameya echigbeve tso maume sova nyigba ya dia egbe ike wo chive nye be imano anyigba ya ji wa jiji o alo wa wu epe ale o nenye ba ma ya chigbe ma via vosale wo na na mema wa depu elabe amede wo va nyigba ji kpo jo gatro gbona va dodasi de obe ta gbona be dodasi ya no va wevo le pebla de megbe alo pebla ve megbe kwa yo wa trojo yenye gbe iwo chive anyigba ya ji egbe didide ne cho gbogbo trova anyigba ji yewo yo na be egbe chi egbe ike ne glo abe chi o va le na la anyigba ji yenye gbechi ha fi gbesi le funame ava ano anyigba ji vo ha fi egbesi alapo gbesi ma o gayo nebe aklama alo are apo po amea meye nu onye amereke so jope so va anyigba ya ji o vomia pe nu ona ebe na gbesi alo gbesi funami alo are funami alo aklama funami ye o globe wa de gbechi na mea ele vovo na gbesi ta ninye be oba ameya ahepwe lawa gobe jebe no de gbesi ne ojina koklovi ple nu o so wona konu na mea kwa evo amede la na hanu kaka kwa bo o be ezu amede ye ma zo ahepwe o zu gbesi ne ta no gbenya de gbesi na ko evo no gbenya de na mea chenya tepe ma ga no ha yo mde kuku mjibe ma bio be na de egbe ade evi eto be gbesi eno be gbesi fome be gbesi aten fovi ke ojifa nu ike ma gblo nye be eto me gbechi ehu na me eno be gbechi ehu na evi vo menye vi de sa de opuna devi kekple etoa osola ti de kaji va joa devi maye gbesi apona alo ahe apona keno gbenya wene kwa evo eno wa wona ne ebe gbesi ate ba po via nyonu vile ko me gbesona ela va po wa de ne nene ma wole ma hafi fumebe gbesile efiabe fume ahede fume ome de da tane jiji me jole va kwa ahema no fu gbesi ma no fu serisi mo wo sa gbesi ma abevo no gbenya se kwa de tore fuma yo gbogbo be chami ke nenyi be nene be nu ale donu po na mede ya me ajibe ya kede nchi o ne akplo eto emo aji ne nene be gbesi alo ahewa ne de dale yeji ne de dale obe po me aji ade number kaji wa te kere nchi o le ba ne ma yo number nya de kale meji be maglo
be mio nya nyamante dafara nyigba gbede o elebe nobe kakemenye nu si anu ye wo ante wo jojo me ado amedo da ku yo kele gbedidi se yo kele nu pon yo ke wa te do aje pe wo be jogbe ile me wa do aje pe wa glo no be nuya le wa wo no fosi gede o glo na be boko kwate de gbesi name boko kwate da he name a me glo na be awo la pa yo ko won afanti dole de wo kwa glo nyama voni nye be amli man ton topu na nu na wa na ja de gbesi name a gbesi antonto ja bia nu ike wa wone ka fi wa da se la me anti no gbenya we na me akwa e da se le nkokoko ye wo be ninye ba modo le fie no gbenya ka fa kwa o do no va ko be vedu awo vedu kaka apotalate vonya ike le nya ko egale ese nu ike gbomi le na de ta ninye be gbesi le fude na o ye va nye Togbe Azumah gboko ya mle ma glo na be Gbessi ala me agbo e ba ale e global nu ale wa na ya ne me we no ko nu ma ya tutu ma ga se nko gbede kaka ajola yin gba ya jo ta enye nu ma ke nu onye pu na me abe fi pode we na ne ese nya me dade ye ta ne nye be over be o jame akọ be no de Gbessi ne a nya nye me ko ne o ame de via me pochi o mekpo epedo le afi na akwa afi Gbessi ne po ya tele hafi jojo me pe Gbessi ma kenya hovi de le po meme a ye na Gbessi po na me enya he po na me enya ya po na me ta ema ne wo de ka enya be nu ya le nye Gbessi le obepo meme ya ampo me amele so ne nti mo no ba wa ne wo de ka do ye va jete pe nyu no we na wa avo kobe obe ame ara ame ko menya nu ikele po me ko be o e tropo me amete do melo yakonu le nyonyona ame soso yakonu le nyonyona e ko enu le nyonyona ase la de tro me ame do le o somo na Gbessi aya o se no ye o da sile yanchi no le mi ame wo ko de prison ya bo e wa America la me ame ya ma mo va to e ko no ade va to mo nu kakaka va kefe a o ma te da me o pete dogo ame ma me nti doko wo ya ko wa de Togbe nene ma kenye fipode afekeke wonye ye ta nenye be amede nu ya le fude ne opo be ito monji wo ke Gbessi wo nu na iwo glory Togbe Azumah be ne va ya po gbogbo me ne akpo be de nu ya tututu le fude na ode ele ipe wo pe a ne me le ipe wo po de le ke yo wa we aja me de do anyi afi wa we yin to ya potepe na gbona me be wenele ko wa we wa je fiato aje gato na me de gibe akpoma nyanye pe number ko ni 0244 183096 nenye be ne te get number makwa akerentinye ye nye be Togo number mi ano togi wa yo ne mi aselo yo Togo to ami ayo le 97 37 99 73 di ko mi akere Togbe Aménétsiagbé di lo akpe na me si ame